The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 10:8-11. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preached. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the Scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Ephesians 4:12-15. For the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things unto him who is the head, Christ. Daniel 12:3. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. John 14:12-13. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Galatians 6:9-10. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. 1 Timothy 2:3-4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Sa dili pa kita magapadayon sa atong naandan nga buluhaton tulumanon adlaw-adlaw nga maong pagpakaon sa atong tagsatag sa kakalag, pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag kung na pa kita mga sala nga wala pa masugid. Kung kini dili na to'y sugid ngadto sa amahan, then kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, anang kanimo dili magtutuo? Ang isyu nga imong giatubang dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong pagtuo
kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Wala ing manluluwas, si Ginoong Jesucristo lamang. Acts 4:12, nagkanayon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo, magandam ta sa atong tagsa kakalak. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, nining lain na sa mga higayon. Imo kami gidala dinhi, gumikan lamang sa imong grasya, amo kining paimuslan. Bisan dili kami takos niini. Salamat. Imo pa kami gipabuhi, ni among lawas, kini timailan nga ikaw nagapadayon pa sa paglihok sa imong plano sa among kinabuhi. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagpakaon sa among kalag. Pinagis pagtundo kanamo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, ato mga higala, mga igsuon din ni Kristo. Welcome no sa niining adlaw. I think we can finish kini nga itong paghisgot ni nga itong pagtulunan nga giuluhag the role of believers in the devil's world. Okay, ato ipadayon karon at man ato na sa ning ipainumdum kanimo nga kini nga itong ministry, the Balbido Evangelistic Ministry, ang main thrusts gyud ni ining maong ministry alang sa mga bag-o pa misuway sa salmot ning atong Bible study every day, nga kining atong nag-una gyud nga main thrusts sa atong ministry is to bring and to proclaim the gospel, ang maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga katawhan nga dunay mga dunggan nga ilang magamit sa pagpaminaw ug dunay kasing-kasing sa pagtuo sa maayong balita sa kaluwasan. To bring and proclaim the gospel, the good news of salvation to all those who have ears to hear and heart to believe. To believe in. Now, gawas pa niya na, usa sa atong tahas dining atong ministries to teach God's truths, Bible doctrine, ngadto sa mga magtutuo alang sa ilang espirituhanong kahimsog, okay, o ang ilang pagtubo sa ilang espirituhanong kinabuhi. And of course, to not persuade, okay, to not persuade its listeners, mga subscribers, to join some religious group. Wala ta magdani ini og religious group, religious affiliation, wala. But to bring them to realize the importance of God's word and to believe it before it is forever too late. Okay? Ako lang labas sa imong panumduman. Okay, padayon kita. Ang atong papel, ingon nga mga magtutuo, dinhi nining kalibutan ni Satanas. Atong inog kalibutan ni Satanas kay siya may nagdumala. Although kining kalibutan iya sa Dios. Ang buot pasabot, gitugutan siya, mikan kay may akusar man siya sa Dios nga unfair, kung saan na diha mo kini ang atong nasabtan nga dunay espirituhanong away tali sa puwersa ni Satanas o sa puwersa sa Dios. O gana kita sa taliwa, papilion kita sa Dios, kinsa atong dapigan. Okay, so mo ni atong gipadayon sa pagtuon nga
You're being a Christian, by the way, ang imong pagkakristohanon, dili ni garantiya nga dili na ka makasala. Okay? It's not a guarantee that you will not sin anymore. Ngano? As long as your old sin nature is in you, ang tanan nga silda diha sa imong lawas na puno ka na sa kinaiyang makasasala. So, as long as the old sin nature is there, you will still commit personal sins. Kinsa raman ang wa makabuhat sa si Ginoong Jesucristo lamang. Only the Lord Jesus Christ never sinned, not a single sin, while He was on earth. Now, Galatians 5:19-21 says, these sins are committed by believers. Okay? Kita'y nagabuhat ni once in a while. This shows that there are believers who can do those things mentioned ni ining mga bersikulo ha. Versikulo 19-21. But despite all this, a believer's salvation is intact. Dili yun na makanang tarog. Hangtod na ka na sa kangturan. Now, unsa ba itong giingon o kingdom of God? What is this? Well, ang tubag, it is the eternal state of believers. What does will not inherit the kingdom of God mean? Sabot pasabot. Ang gisgutan ni mga ganti. Mo'y buti pasabot ni it is rewards that's meant here. There is a principle, not a single sin was not forgiven at the cross. Okay? Dimani ka na mo ang prinsipyo. Kay tanan nga mga sala, okay, were forgiven. All believers will inherit the kingdom of God, will receive rewards based on their production. Unsa ilang binuhatan nga maayo, naibaw naman ta sa itong gisgutan ini, kadaghan ng higayon nga, doon ay duha ka matang sa mayong binuhatan, ang tawhanon o ang Diyos nun. Ang tawhanon, gitandi ka na sa kanang kahoy ko gondagami, o kanang nuslitan ni mo na mo sila, o they are combustible. So, dili ka na magantihan sa Diyos. Apan, ang Diyos nun nga mayong binuhatan, gitandi ka na og pilak, bulawan, o mahalon nga mga bato. Kung imong duslitan ka na, di ka na masunog. It's non-combustible. Kung busa mo ka na ang rewardable kind of good works. Okay? Review, gihapon ka na. Now, how do you differentiate the following? Kanto bang Griyong mga pulong huyos o tiknon? Well, ang huyos, children, of course, ang buong pasabot. Ang tiknon, kini sila mga anak sa Diyos that are being trained, being guided. Okay? Now, as many as received Him, gave He the power to become children of God. Kanang children of God, yan, tiknon. Okay? Now, okay, mutabok tagamay mahitungod nining great power experiment. Now, unsa may tuyo nining great power experiment? Ang tubag. So, we can utilize the assets that Christ used samtang din siya nining kalibutana, which made Him a winner. Mao na. Kung buot kang wahimong mananaog sa imong kinabuhi, ingon nga Kristohanon then, gamita kanang great power experiment nga gigamit ni Ginoong Jesucristo sa iyang unang palani. So Galatians 3:26 says, by faith in Christ you became children of God. Now, kung maghisgot kita o mga panulundon, inheritance, naa ka na gihisgutan sa Episo 1:11 o Episo 1:3. God provides every believer this inheritance. A believer receives this inheritance tungod sa iyang katakos sa pagdawat niya na. He now has capacity to receive.
Kung wa siya capacity, wa siya katakos, then dili niya madawat. Sabot. So, mo na nga, gikinanglan nga, maglingon siya sa iyang pagtuo. And we know from Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And God desires that believers, as much as possible ang tanan, apan di man ang tanan, gumikay na may kabuto ng tao, ang magtutuo. So, buwan sa Diyos, diha sa Revelation 3:12 nga, may mong overcomer, victorious ang magtutuo. And diyan sa 1 Corinto 3:8, naghisgot ka ng mga ganti without end. Wa na'y katapusan, wa na'y paghunong ka na kung dawat na nimo niya na. Now, Ephesians 1:18, inheritance will remain on deposit, riches of the glory of His inheritance in the saints. Now, pagkakaroon, gideposito pa ang atong inheritance. And then, Ephesians 1:3 and 11, blessings, inheritance, gihap, nagisgutan diha. Mo na nga dihas, 1 Corinto 3:1 ug 12, nagahisgot diha, ug do not store up treasures on earth, thesaurus, but store up treasures in heaven. Now, dihas Colossians 3:1 also, it is in the imperative mode, command kini, keep seeking the things that are above. Set your mind. Ipahilo na ang imong pangunahon na dito sa ibabaw. Okay? Colossians 2:2-3, mystery doctrine of church age, riches, mga kaayuhan gyud nga itong madawat sa mga mystery doctrine sa katuiga simbahan nga mo kini nga itong hitunan. Now, the riches din means Bible doctrine that are metabolized. Mo na riches, gisgutan diha. What does will not inherit the kingdom of God mean? Pasabot. Well, of course, that is inheritance. The riches, the crowns, mga purong-purong. God's word says, hold tight the riches that you already have because I am coming soon. Tiyan mo na. Hapit na mo balik mo. Kuha ka na itong mga magtutuo. Now, sa laing bahin, if you are already in heaven and you fail to fulfill God's plan, wa ka magatuman sa imong espiritual ng kinabuhi for your life, and you did not utilize God's assets, o manimo pahimusli, your inheritance only becomes unsa a memorial, handumanan in the museum of heaven. Ato na pong gibalik na. Okay? Mahimo lang ng handumanan. You see? Revelation 3:11, hold tight what you already have, the divine good, lest you lose it. Kaya bini mo, ang tumong hinunta goal of every believer is to execute the protocol plan of God and produce divine good. Kana mo ang God's riches that glorifies God. Wa magkamupahimos. Kaya negatibo ka man, so wa ni mo pahimusli din. Dili ka makadawat sa God's riches. O dili ka makaunsa. Dili mahimaya ang Diyos. Gumikan siya mo pagka-negatibo. Now, riches of wisdom, bahandi ni sa kaalam, is every believer's goal. Mo ni sige tagtuon sa pulong sa Dios aron ko na tugdaghan nga mga riches of wisdom. To grow up spiritually is normality to every believer. Normal. Not to grow up spiritually is abnormality. Di man na. Kini nga itong gibuhat sa atubangan sa Dios to grow up spiritually. Normal. Kini. Sa matang magtutuo. Apan, ang kanang dili pagtubo, o pagtagad sa pulong sa Dios, then, that is abnormality. Every divine good
produced by a believer has an equivalent reward. Na ay tugbang niya na. See? A believer's inheritance is in the kingdom of God. So, di na nato kalimtan ha. Let us always remember God that we are living in the church age period. Kini ang katuigan sa gitawag equal privileges and equal opportunities. Natiyaw mo na equal, pantay-pantay gyud nga mga pribilehiyo ug mga oportunidad. Imo ba nang ipahimuslan mo nito pangutana ang dako? Kay kung di imo pahimuslan, in fact, si Apostol Pablo uban pa mga kanang mga giant believers in the Old Testament, they long to see the day. Ngayon nga itong panahon, katuigan sa simbahan. Kay labihas kadaghan ng mga pribilehiyo, mga oportunidad. So, nagyoy ka pangulipas ang magtotoo. Kaya kung negatibo ka, you are a potential loser believer. So, ang usa ka loser believer, pilniro nga magtotoo. Nganong na pilniro? Umigay siya pagka-negatibo. Way gana, way gugma, way kainit, way pagpanumbaling, way pagtagad, way paggahin og panahon, sa pagtuon, sa pulos. Wala. Negatibo lagi. A loser believer kala siya. Now, when he goes to the eternal state, of course, he does not lose his kanang salvation, but he loses his rewards. Thus, these rewards only become an eternal memorial for him. Eternal, hangtod. Handumanan lang yun. You see? Romans 8:16-17, the Holy Spirit is very important sa kinabuhi, sa magtotoo. Otherwise, kanang maong magtotoo, dili makasinati sa gahom sa Dios. Dili. Nakasabot ka? Kay ikaw, you are teknon, trained, disciplined, guided by God only. Underline the word only. If God, the Holy Spirit, works in His life. Ingon nga magtotoo. So, diha sa mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So, ang kasinatian, experience life beyond gnosis. Sinatia gina kanang kinabuhing labaw pa sa gnosis. Kaya binimo, ang kaluwasan of course, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, minimum rana. But beyond salvation is maximum because of great assets. Kasabot ka? So, ang imong pagkaluwas, minimum ra. But beyond salvation is maximum because of great assets. John 10:28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. O kanay pulong sa Dios. Kitang mga magtotoo are Christ's inheritance. Kita ang mga panulundon ni Ginoong Kristo, but we are joint heirs of Christ. Now, all believers have equal privileges and equal opportunities. We are to accomplish the requirements nga atong madawat unta ang escrow blessings here and hereafter. We are either losers or winners in this life and in the next. Naras pagpili na to. It's a matter of choice. Kay ato nakanggi pahinumduman nga des 1 Corinto 3:12 ngadto sa 13 mao kanang paghisgot og evaluation time for believers. Now, sa may Greek word in evaluation is dokimazo. Dokimazo, to evaluate. Yes. Himuag pagtasal lagi ng atong mga mayong binuhatan. Because of volition, a believer can either be a winner or a loser.
It's a matter of choice then. Thus, labihan sa pagkaminungdanon alang sa magtotoo nga iyang lukpon ang iyang huna-huna. Okay? With the Word of God in his mind. Sophia. Remember to take in the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Romans 14:12. We shall all give an account to God, Raba. Tinod. Now, dito sa evaluation time, kano sa man during the judgment seat of Christ, okay? Human gyud sa rapture. In the evaluation time, si Ginoong Jesucristo mangutana ka nato, did you imitate me while you were in the world? Na, unsa may mo itubag? Na ikaw na ang bahala niya na. Unsay mo ikatubag? Imo ba nagmainawaton ka ba kanako samtang didto ka ba sa kalibutan? Now, in 1 John 2 verse 28, there is shame na ipagkauaw sa dihang mga atubang na kita kang Ginoong Jesucristo if we are losers. Kung loser ta, hindi pa ka mauaw. Kung winner ta, well, malipay ka. 1 John 2:24, let him, si Ginoong Jesucristo kining him, let him abide in you through God's Word. So, ayaw yung kanang way pagtagad. Do not underestimate Bible doctrine. Tungod kay, maura ka na ang bugtong pagi nga si Ginoong Jesucristo can abide in us. Maura. If we believers fail to execute God's protocol plan, God is going to punish us. Divine discipline ka na. But every believer's salvation is always intact, even though he is a loser. Di man ni na. Ayaw say pa na. Ang imong kaluwasan intact. Di na matarog. Di na mawagtang. Di na mabakwi. Luwas ka. Human ka maluwas, luwas ka na. Apan, ang imong panulundon may atong gitutukan. Okay ra ka sa imong salvation, even if you are a loser. Apan hinumdumi. God's sovereignty and the free will of man always coexist. Okay? Ang usa ka magtutuo nga pildiro, a loser believer's rewards, ang escrow blessings in eternity, mahimo lang na, of course, our own deposit as a memorial for lost opportunities while on earth. Adto na ipundo, nibusito. Now, a believer's life in time and in eternity, of course, in time, we have to execute the protocol plan of God. But in eternity, no more execution. Wala na. Humana. So, ang atong pag-execute, pag 2 months plano sa Diyos itong kinabuhi, dinihira. Dining kalibutan na. It's no longer true dito sa eternidad. Phase 3, wala na. God wants believers to be winners here in phase 2 and in phase 3. Sabot? Now, 10 Filipos 3, 18 at 19, Paul, si Pablo nagkanayon, believers who are enemies of the cross, their modus operandi was out of line. If we love this world, we become enemies of God. God is hostile to man tungod sa kadautan sa tao. Ug ang tao po is hostile to God tungod sa pagkadautan sa tao. So kinsa may suliran? The problem is in man, dili sa Dios. Kita nimo? Ako ra gud tong balikon. Kay basig wa ka sa passing. God is hostile to man because of man's evil. And man is hostile to God because of man's evil. So the problem is in man.
not in God. So I hope nasabtan mo na. Now, 1 Corinthians 3:10, believers will build the foundation, the Lord Jesus Christ's Bible doctrine. Now, because of our failure tungkol sa atong pagkapakyas sa pagtuman sa atong espiritualong kinabuhi, we lose our eternal inheritance, but our eternal salvation remains intact. Inumdumig na. Philippians 1:20, I will not be put to shame in anything, but in all boldness. Si Ginoong Jesucristo at this point in time, eternal state, mao na ang atong maghuhukom. Kung busa, kita gibanduan to take advantage of God's divine assets samtang niya pagitan ini ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Again, salvation is eternal, forever. That's why the principle always stands, once saved, always saved. Naranan ni mo mudawat ka ba niya ng prinsipyuha, yan ang maong doktrina, kay iha ka na sa Diyos. That's covered by the doctrine of eternal security. Now, kung bahin na gani sa disiplina sa Diyos, nga ipahamtang at magtutuo, kini ipahamtang in two ways. Tungod sa law of volitional responsibility, ang balaod sa tulubagon sa kabubuton, o ang ikaduha, a believer's decision, whether he wants to be a loser or a winner believer. Now, ang usa ka magtutuo, dili makahukom sa laing magtutuo nga nagasinati og pagantos. No, he cannot judge. Only God knows whether he is suffering for blessing or he is suffering for divine discipline. Gawa sa Dios, siya mismo nasayod. Apan kunuan siya doktrina, di po siya masayod. Kasabot ka? So kinahanglan na siya doktrina to discern whether he is suffering for blessing or he is suffering for divine discipline. Apan, hinumdumi yun. Ikaw nga magtuto, hinumdumi ang paggamit sa rebound, pagsugid sa imong mga sana. Because a believer who resides in these cities, ito's cosmic dinospheres, wala siya spiritual ng assets to use. Wala. It is only inside the operational divine dinosphere nga usa ka magtutuo can make use of God's spiritual assets and be able to move forward siyang spiritual ng kinabuhi. Kung tuwa siya sa city, wala. Now, there is no partiality with God in punishment. Wala. Colossians 3:25, for he who does wrong can be repaid for what he has done, and there is no partiality. 1 Corinthians 10:13, no testing will be given which is beyond one's capability, but God has a way of escape. Yes, di naman tatagaan ng pagsuway ng bugata kayo nga di na tumakaya. No. Any suffering in this world cannot be compared to what believers will experience in heaven, where there is absolutely no more suffering. Sabtagi na. Sa kapait, kabugat sa imong pag-antos ni kalibutan na dili ni ikatandi sa unsa may masinati sa mga magtutuo dito sa langit nga wa naman gyoy pagantos. Wala. Whatever the testing is, ang usa ka hamtong nga magtutuo sayon hanoy ra niyang unsa iyang atubangon kana tungod kay ana niya puno siya sa mga Diyos nung mga kasangkapan. He has all God's divine spiritual assets to advance sa iyang spiritual nung kinabuhi. So mga timan ang magtutuo ng may doktrina, he is teknon, inagak ng mga anak, mga tinunan. And don't forget the principle of God's plan.
A right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in the right way is wrong. A wrong thing done in the wrong way is wrong. Only a right thing done in the right way is right. Mao kana ang prinsipyo o pagulagway sa plano sa Dios. When any suffering comes to our life, let us not focus our mind to the suffering. Ayaw. Ayaw tutuki ang imong pagantos. Tutuki ang mensahe. What message does God have to me? Nako, by giving me this suffering. So, kung nagatubang kang mga suliran o mga gumunhap o mga pagantos kinabuhi, don't go to a person for advice. No. Instead, pull the Bible doctrine that's already in your kardiya. Imo na lang ng hulbuton. You see, nagkana ko na kay doktrina. Diyan siya mong kalang. Apan kung negatibo ka, wa ka may pulong sa Diyos diha sa imong kardiya, wa kay maunsa, wa kay mahulbot, wa kay magamit. In fact, counseling is not legitimate for a doctrinal believer. No. Di ba na kamu mga bagong pa? Wa pa mo masayod? Sayri kini. Samta kani. Counseling is not legitimate for a doctrinal believer. It is Bible doctrine that is in your right lobe. Philippians 3:14. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Verse 15. Therefore let us, as many as are mature, have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Now, ang usa ka magtutuo nga iyang kanang gisakit ang Espiritu Santo, mikan siyang pagpakasala, has to take and learn the punishment so he can move forward sa iyang espiritualong kinabuhi. Dili man siya makatubo. He will never grow up if he cannot take God's punishment. Divine discipline is part of a believer's life. Bahin kini. The only purpose of divine discipline is what? To turn us around. Kita makaamgo unta from our personal sins. So, ako ni ipainumdum ni mo. Sa di pa muhuman, mutiwas ni nga tong hilisgutan bahin sa the role of believers in the devil's world. Ako kang binlan ni ining prinsipyo sa pulong sa Dios. Enjoy your suffering now, because in heaven there is no more suffering. Okay? Tingali yung uban mo ingog. Sa mo ito pag-enjoy. Kana, kung wakay doktrina. Now, okay, yung pangutanan ni mo. Unsa may tuyo sa vaksinisyon? Bakuna ba? Labi na karong panahon na. Yata sa pandemya, COVID-19, kinahanglan na naman tayo mga protocol nga sundon. Now, unsay tuyo sa vaccination? What's the purpose sa pagbakuna? To prevent from illness. Basta, you see, tinuod po ni sa atong spiritualong kinabuhi. This is true in our spiritual life. God gives us preventive suffering in order that we will not experience the real suffering. Sabot? Now, kitang tanan must go through some kind of suffering so we can move on sa atong spiritualong kinabuhi. Hinumdumi. Everything that happens sa atong kinabuhi has a purpose na ituyo. God warns us believers. Pinagi sa tulo kaang-ang sa Diyos nun nga pagpanton. Warning discipline, intensive discipline, and then maximum discipline. Mo na tulo, 3 levels of kanang divine discipline. Nang
Ang punitive preventive suffering also affects the future restraint of the believer being punished. Kana sa pagsumpo to prevent the believer to make the same error sala. Sama ba sa kanang kanang bansay sa mga ginikanan sa ilang mga anak? Like parental training ba? It trains the believer to follow rules to the letter. Husta? Busa, gamita ang 1 John 1:9 and keep moving. Hinumdumi, whatever we do in life, there is always a corresponding consequence. Correct? Kung dini na itong mahuman, kini nga itong paghisgot ni ining atong topic, the role of believers in the devil's world. Busa, hinaw, nga nakapupo ka o leksyon o pagtulunan ni ining mga butanga o ginaot, dili ni mo ipalusot na spigas dunggan kung dili isil-sil kayo ka na sa atong alimpatakan kay kini may kahulugan sa atong kinabuhing Kristohanon. Gikinahanglan ang atong pagtagad ni ining mga butanga aron sa ingon niya na kita makasibog kanunay sa atong Kristohanong kinabuhi o nga atong magkabot gayon ang atong tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong spiritual maturity nga dinanat kita'y katakos sa pagkinabuhi o nga ang Diyos mahimaya magamputa. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining grasya nga mong ipahimuslan ang imong mga bulawanon nga mga pulong nga naay paglaom sa among kinabuhi, kaligon, kabaskog, kahimsog sa among espiritualong kahimtang diha sa imong atubangan. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Hinaot nga kining among mga subscribers magapadayon sila sa pagtubo espirituhanon hangtod kami magkahiusa. We will be united, O Lord, and we can be of magkasibo ng among pangunahuna. We can become like-minded diha sa imong kamatuoran. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.